Kayetio, yo, now come. Hey, yes, Wadom. Beautiful. Ampo. Ayanu krepa. Hey, yes, Wadom. Ayanu. 93.3. I repeat, 93.3 FM. Yamfa no Yesue. Yamfa no Yesue. Oh my God. Yamfa no Yesue. Yeah, yamfa no Yesue. And I'm pasa me chan toman sana mako. Nentoman me pasa me chafa Facebook and na YouTube. Me pa mami ensa chomontoma ansa na makọ. Enti me hwe nipa be hwe me live for Facebook. To a mobile phone and our laptop or iPad be ekutawa. Just log on to Ahenkan 93.3 FM on YouTube. Bosa manimi dawo se tadwa. Ahenkan 93.3 FM. Yaba de ani aba mom. Nya de ayakọ. Stations ni biano mu bie mo yensu agirem condemn to grabu ubabi abo apaka te pan na da ho strategy ni yadwuma eba work to perfection me say now they just join me live on YouTube Ahenkan 93.3 be ha me ho u de you to ho zaman count to man Apimo. Chere. Ahenkan Kwame. I repeat ya. DJ Fish, aka ho. Ajay. Unainua. CCA. Unainua. Himunai. Kowachi. Himunai. Kowachi. Hey. Biem. Come on, Sandy, mama me volume, nyansa me yiwedi. Mama me volume, nyansa me yiwedi. Che, aja. Radio papa. Come on, Sandy, why so no fana? Bosumi ngotwe no onu nchen. Radio papa. Abozeke. Biem. Afi anyum ho so mu pagya anyum ne kakra. Me anyum ne volume no ko soro kakra. Fish. Metete mu a mi wu anasa. Miwana agana za mama ko miwana afeda je bili na ngasa bam aweko mama weko fo atia fazu azantios ajonse
Radio Papa. Abuzike. Thank you. Na DJ Fish na why unia enasu onama wa me atandia wa that's bro wo be hwenyo magu ta ene wa je no woni bi wa je no ya ndon wadi cha na say ade bes achimama me mamu nyina ache Ahenkan 93.3 FM ene di besi wa answer makọ na me mo ba bi go. I repeat, 93.3 FM. Pam. Ta. Ta. Okay, good morning, Abu Baga. God bless you. Keep up the good words. Greeting from Achim and Amase. Please talk about our rose why. That's a muda akwa ogana ina jamta. Ami agwajamu agwata. I know Achim go show Achim atwira so. Come and see. I've watched it. Move for the Ankama. Watching Angaza Philly. What Philly Trabian? What's the master? Uye kukuru for party. Who's was a metamsa now? Wa mizumwa. We are changing Mizumi or Chini. And now you're changing Mizumi or Chini or some more. It was such a form what you're for penny. 93.3 FM. No size. And that's in Brabim. Is Yauna technician on duty? In the absence of the Apache technician, Brand Billy, a Peja Wimkaka, Peja microphone voice in Mukaka. Cha. Uzu baby happy. Baby happy. The comments and TB at Uzu baby. And you volume na maker. I don't have 4 trimmer, not the film number. Yeah. Thank you. Wouldn't my human? Why are you? Tina want to mean your tentino. A human real. Pacho me say no, me bazami chantuma. Nantuma me chat for Facebook. Iti me pani padu do about Facebook ni YouTube to share. Na me padu obeti menya akokun bro fo ama me. Odi Ahenkan 93.3 FM. The best in the East. Akokun brofo. So your bow ya bema unya akokun brofo pe wanya ntoma. Cha. Ta yanko biatum fish yanko. Ohima Santua Papa bi was Odi Ahenkan, please I'm here, remember me oh. Jay. And next week me ba no to da wuta to ama me. To dawuro ma me pa. Anyu wani dawuro ne nam. Anuwa radiso hinanabo anuwa radise. Why Oniwu Yesu say to me nyina. Hey, hello, anuwa radise. Chiba, anuwa radise. I don't follow me, the designer entry Hamilton. I am a few. Hinana, anuwa radise. Hallelujah. Open your radise.
Me bonyum, She, Adan Kwanta man so across so Bobra Nasi Koto Kwanta. Asania Boabo. Ye Jatem. Bieni Anamase. Achiasi Swadra Visa. Ye Zavo Kwajo Krom Coffee Krom. Wachimba Yata. Tinkukam. Achim Traso. Ye Kadiminyansa Romabo. Wanyina Yankro. Mechamunina. Kadai hina aniwa radisa Obisa Maggot is the name of Akoko. Maggot enu yayi gwagwame ya pa Akoko angaza. Hey, good morning. I'm watching you live from UK. Me did in another bar for a war. Che. We say your friend is saying J Freedom. Was it is the Tangayiga? Agokumbra was it Tangayiga. Abuakumbra for. Midin the Buama, me were Republic of Achimbiani. You are doing a great job for Mother Ghana and beyond. Me das you are. Cheddar. Go. Hina. Hey, where are this? Why? Only where are this? To me. Joy! Having bed rough. See to me, Bob Rapanya, me who am body of Kobia. You bet genuine heavy street this so. Said you bet you my machine Yamano. Above for Gabriel Bashano. Because I'm going for my new wash, Papa. Yes, I'm Ghana for. Yes, I'm Tuama. Kwame Nkrumah. Osaji for mo to for Parima. Akuya Santuama. Ya no. Yeah. Anuwa radi say. I'm kwanyina. Sa. Odi Ahenkan, the English name for Akoko is Palm River. Laville. Hey. Why man Santua? Dabi Tobo, Kwaku Tobo. Gani the brofu babe. Akwaku brofu the day. Palm River. Laville. Ele banjo. Abu Akoko wanche. Mary Aduchuma, so dear, I'm here, oh, Mary Aduchuma. Sister Mary, yes, you are here, we are also here. Here, plus, here is equal to triple here. To me. Check. Killer Aboponia. Well, from this question, hey, this man, you go kill us, oh. Gaza man, was in a question of friend. Who pen to my chapel, Quack, bravo. Na bro no ora kokko. Ya suma no temon. Hey, pani e. Achenkwa na onu grem ni ni. Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Wajimidra. Odidim. Te. Hey. This is the best radio station in the East Midin do Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Achem Abuabu to be precise. Ibo.
Beba chona muti abuabo odama so across asubua ene emiamie de koso Russia ena Ukraine for ntem no mate etu awumu to ne alupra nam wiem no to paye dima ya dima kum no mate wo hwenhwan so me try me very best anopay me ni obi be kasa fi Ukraine na we busa eho amane panfo se okwasoa ena ose ne nyonko ne eneme Russia for who what pressure the person could by force. Hey. Ahenkan 93.3 FM. Shabana yaba. So. Wani wa radi se why noni wu Yesu se Hina na ni wa radi se Sabrina nko abo pa si ma nwotwe radio station di kan wo Apuemante fa na Ahenkan di okunu miensa chiri pa miensa Hina Yes Dia awurade ya doso 93.3 FM. Shabana yaba. Na dia wo bia nso fa mu asida ma awurade wate emu wa bofianda bia minya kada jiwudia wo ye papa bia di na nya mu awurehye mu se Kristo ntie besi wiye Ochasu nyame a wachama no so abo antatia so asafu awurade a nani chi wiase nyina dia ne bambo homa adasa Yesu ya de wase sanke atwa ni wi achi ne ya bone ya dia ansamone amre ntwansam dia amfata so Kristo ni ye yadwen yensusu ye yendaso anani kwa sanke betrim no he adumura wan wi abonusu emu ye fo wan wi abonusu antete ye wo chicha nkwa mate asefo no wakan yensu yakan o na sawurade
Wuna wo yo chaso nyame wodi kan wa brabom. Anu ntina Odi Ahenkan FM so aba. Yadi kan. Anu wa brade se. Mesi dia wo cha bia da rade aswate. Yate Ghana hai. Sanyam Roberts ni aye akronfo 2x4 bia. Kada anu ada. Kauda anu ada. Nansu amanfo amanso ehuru se baba. Ye try say ye bakọ amanfo na yate de ekoso ho nso. Okay, me de mo call aye Ukraine abrochimem. Mensaka aye lawyer ni student lawyer ewo Ukraine. Opani wadaroma memo achi de ba Ahenkan 93.3 FM so ewo achem aboabo. 93.3. Mesmo achi Odi Ahenkan. Minu na pombo ko de. Amiado mi hoyen. Amusoe. Nyangu pardon Ghana ha de bibia boko boni bia ensi ye ho den se twro konkro no. Na Ukraine abonten so tesen. Odi said enabi atwom di Martina sa Russia for any Ukraine basa ya amano meneso no. The team any but bibia boko e bekanesa. Ye yanshan komana si say yan Ghana for I had empenifo said ye wosu na niwa. Ye nuanom empenifo emrantere mabawa mu ko school mo mu ye mo Ukraine and yesu mu say the Russia for any Ukraine for ye masitire mu ti say I am shishia bam. Oh okay Odi mamenka ne say Ukraine eson Ukraine son pa na omo incredible enti no menka ne say basa yewe no enye krobia e Ukraine na topa ye ato ho. Okay, the nyamia say na the akwa say eastern part of Ukraine no any capital ho no ho na basa ye no e wo pa na e wo na on say we ye for na say utisa enfa no ba bia oba no bia say oba no wo west so yin o ye mbehye show no correct yeah no correct enti no the mechanic say say aka omani na aka omani na okokro bia so a asetne masesa ene ma change gra things are really different now kuma iti unhu nipa de kese asena masesa sanga na nipa bebre so e2 batafi konim bebre e2 batafi konim yeah enti me baby me wono for the western part no ha say no de so far topa ye bia enka emma hayet. Inti law misrawa Ukraine man e fine potin na Russia for no asha say to payegu a e bia Ukraine for no so e mani omubi. Okay, the mechanic say Kiev, that is omo capital city Kiev no. E hona omo na eastern part no. E okrobia fe na Kharkov so no Ghana for ho pa Kharkov. Also to pa ni bia pai. And e free krobi Portava also apply ho and if you could be so Dnipro also apply enti Krobe 9 I say hono apply but the mechanism say military base be Ukraine be there omo to be far ho enti e say me kuna me was no to pa ye emma kunim there but enso my soldier for tenabe e wo so had the toto like to bibi abaha that is nano yabada no na see emra na say include 9 okay emra na George Wakabushi America mampani okoto share eye Iraq for so Osama bin Laden na nkone ba no na wo ma na the list aba enipa 10 ewu enipa 20 ewu sesi a woni yakasa se Russia for no toto pa egu military base no manya records bi se enipa baaku mienu ho aka na se na topa eto no ensunsan so be na dia ba Ukraine. Oh okay say enra no asat enra na report amanya say odi asoja for net for ebuma enipa oha
Aduasan song 137. Hey. Nipa oha aduasan song na so far on my frame. Efiti ya wada ne bepemene. Efiti ya wada no yeah. Nipa 137 na frame. Na Russia for no na akum Ukraine for 137 na say Russia na Ukraine for nya na wukaboma ekwe sa no. The mechanism I think say Russia for Ukraine for nina because Odi on say I do those say Russia for no Ukraine for nina but Ukraine for no be so ayenema almost bomb my home by almost so a defend my country into me give say Russia for nina become home. Na se wo jawo de wo Ukraine ho ya da nyamia se jawo ye Ghana ni na wo ho na bepim sabri Ghana ni bia ho kan se monte se Ghana ni bia ho kan de o da bi Ghana ni bia ho kan Ghana ni bia ho kan nyamia ndom na se wo de waso tutu forma edien na empanifo amanzu difo empanifo betimi ayo na de ekoso yi ebebra se mi se Russia wo yiro mutunya de ketwa se omumu ka ebeka wiase nyina Ukraine so nyo man abetindi na di agoro ono so wogina ne nanso nti asuru mienu de asi ani ye bibi man ya dan abrofo yi se ya ne ho be kyen wana odi enokre I say same way this all about international relations any foreign diplomacy like adiwe obia o study foreign diplomacy biana say world diplomacy biana anyone wapi na the me mention na say nimdi amanya no ani Ahenkan amanya no so far no the me o ma dwumni say amamu mpanyimfo no say Vladimir Putin ebe giant oil na e was say omo ne kasa adobro kwan so okay that's omo ne kasa adobro kwan so because say omo so me ma matete say omo so on be sanction no no de me ma dwumu no empusu no Vladimir Putin Russia president no yeah Russia president no sa mo sanctions na omo kanu empusu no ena said the Russian troops no Russia soldier for no attack to say Ukraine kono like omo twako no na Asia hey enti amman bia ni obetimi de wasarafo awura Ukraine konim ene de enti means so ajaze enti sisia no Russia for no doma soldier for atwa Ukraine kron oman no Asia na sase me ntia se ye yes like omo twako no Asia e wona bontin so enye se bi omo wurum no but omo twa ho Asia e wona bontin so ajaze na boni ban minua boni ban na Ukraine for no aye Russia for ntia Vladimir Putin asuma na soldier for akwacha mu kuro nwa Asia agi tu ombezo omyo boni odi asimbia esi no wona hyase ampa say me kan no this all about the Russian protecting security ni ma be okay yen say enkan no na Ukraine enkan Russia ho and your mind ba kwa na Russia for the di omo so any amount do be Moldova Czech Republic ni amount be no omo so kan ho bi ampa ena ebi muteti omo kan kakra na Ukraine for the last country omo eti omo ho omo de na it was unexpected Russia for na doing that say Ukraine for eti omo ho okay na omo ti omo ho no yo nsase bi wo ha na ehun hia assassin ehun hia kese na obi ani wum me kan amame no obi ani wum Russia no Ukraine obi ani assassin Russia ni yes Russia ni Ukraine ni na assassin e na was assassin I think say seaport ni nyama bi yeah nyama bi wuma o hia eboa ma nyama bi bre eba oman sa oman ni menu na nti 2014 bibi say ya tokosi ya ma no so Ukraine asi 2014 ema enam so ma ni efre kru bi Donetsk mo amope ball pan no efre team bi Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk o mutim ba Champions League so mo nko mo ni bebre
Yeah. That team almost city Hona, it was one of the beautiful cities in Ukraine. 2014, Russia for the said city in I'm to say one and my phone. Oh, Because your friend assassin, your friend land be Crimea, Sa Crimea no. Russia for the person Muji Hodisu, on Pesa assassin. Almost all Kuno, I say, ye per se, you can't Russia for him. You couldn't advance to say that be assassin or assassin. The more person can Russia for one, more the monko, a monk for assassin my Russia for the baby. So almost one person can want the eye, and ye, almost no assassin in a year. hey. Oh, empty and uncle dancing. And one thing to say, Ukraine 4% almost joining NATO. Yeah. Yeah. NATO friends in here, Russia for India. Yes, Russia for anti-NATO, or more Russia for India. And Russia for no, you might come Ukraine for joining NATO, American for NATO for home. Or moving up quine, I be Ura Yeshim. Oh, and Odi Ahenkan say, if we are some more Amaya or more to me, Obi bought Nishi home. Talking about UK, Russia, America, China. I say Obi bought Nishi home. Ain't the post near no own Tiasa about what they call enough of a so to move the way in some home. Also, because say Ukraine for joining NATO now. US, Yetibia, Obaburum. Omoborum, and oh dear. Now, I think Ghana had it. Or interest womb, or interest womb. Into the mechanism said, I do but I was only put in Casana, but only Sanction. hardship, stress, or no, on slow, and the mechanism on slow cry. Now, the area what Ghana had their sub-impredators and media war about international diplomacy near the idea who came. Yenshada and TSSR. Tiadiania Green say, I say Russia, your Maya, as soon by Trewa or could dear or to me, etching Ukraine, Anra, or mini Ukraine, Atonium. Sana tie ananse eye susie na Ukraine so ama wo do bi say America ne Germany ne France ne Italy ne ya kan say England o ma imagine so o mo bebo Ukraine ananse o ma yi o mo ba kwa hwom sana o mo Russia for the free so. Okay, Odi you say Russia son. Yes, Ukraine so but Ukraine for no so no is it no o mo dey mind no do any two agencies here. That's right. Almost say but on my home by. Okay. Yes. Now Fiadano, Ukrainian president no make his speech. No say. Okay, I say now only among the European Union for be in common but obi an so obebo US obi a Obi atwene ho nenso ono de ono ne mind de omo begina aba on my home by. Na ade I want to say president no e ro no tade go ho e ko fa soja fa tade shey. Sisi America say omo former president IFN no Petro Poroshenko ono so e hye asoja fa tade onzo ekuta akonde. Hey. Emrantia omo wo like omo di in fear free doing what 1859. You see, Yama Obi and free crooning because also Mukunjo Momai. Now, wow, we are Timamunia, Obitima Kuno, Rabaji Akundia, in Kofo Eko Jakundia. And Tino to say, you couldn't find a crowd say, oh, yes, Omodi, Omon Casson Russia for combat. The Russia for nobody, Omodi, Omobebo, my mobile. Now, yeah, not to say Ukraine for no dinner be go a coin. Omo the tactics be, omo the vote can name be maybe like I said. And also bet myself as to pay. In case there's a Russia from the bar, almost the bed, the be show. And to make say Ukraine for when you see be almost what together. They want the ama omo for that kind of patriotism here. Omo leader na social president, any former president, no, be a run at Tadia Kofa Soja Tadia Sia Bakunto. Kofa Soja for Tadia Sha. Hey! Na
Fiada no enra US for your margin say catch Ukraine president say the Russia for no yen ehuntinka ometa be fa no o se da bi onko ba bia sa hia eye emwa enye se o ma be fa no onko enji onu no president ni say oyo ba tampa okun asini kuro mu a o ma US for me fa no kwatan US abonten so na ne manfo no enye nyanka yes to no so agi soja for tade a che say owu enkwankwa yes ani odi asama ba na say yete aye hu ni say no anya sam kase na ebesi wiase no anya sam ketu asaban enki em say ni na gina said the amama hodon panyimfo no na make say UN for no dey ni ma bi na make say entobase e we so motombo ase e wo mo kasa yim wo ye oman panyin bia to bo aso on kasa yim ene said the obeksia kan say mo because Putin no nanu yawaza no kan say oman bia unim odon be hye sa asem a obe interfere no one way ya Russia for be tosius no mo to ba so a basa ya unhu bi da wo kunum na obehu no area ne dia area ne dia but on say America no international diplomacy no and say the area World War 1 World War 2 that's right omai sa amai num na omudi wiase no obi a che ne tumi ampa kan abakosa no temu say edu baby no Germany for of Hitler no ebeji omudi enti Russia so also say okay in terms of economy akonform he say US and China na play but also then also with Miami still nkonform say yes also jana na so enti ni ma bi say na man dem say yes Russia is still part of the super powerful nations of Moriasi. Okay, awia me no betwa yankoma twetwe so peace 104.3 FM na awia nyama ya kwana da mibusa de agya kwan na ya prepare for awia wonderful interview Peace FM so any say yet it say Russia mampani say what is a Ghana mampani na nado dan kwakufu ado said your Russia for ye no wo munya na emwa wato won say se ya nyedi ni antena to krom ha oba be de abosia ba be pin ani so aman no kura Odi Ahenkan ma me fasa question me sire Ghana for say mestre mu asem we ya ban enye the normal propaganda and politics ye no that's right mestre mu that social media cartoons ni memes ni Photoshop na ye mestre mu ye njai mo minjin di say ambanyi na kufa do akasa asem no but ubon social media no obi actually breaking news na kufa do say o my me so my Odi Ahenkan yes emwa say ye say e ko trigger any confusion bia na kufa do enyo no nko na be so fa o dabi kama temamufo no ye na ye bebre enti mesre pa asem no say onti asia miawa no o ti radio so we ensem choni we temamuni we pandita ye ro ko radio so kokasa onti asia ye we di na tena baby say Ahenkan fam unse ya basi atidi akontina wo Ukraine ho ya to homa ya frɛw ti wo de wo kan de asi wo ho na mo amene na ma ena akufu ado ato wo ne na Russia man pene so ba be bone ma eye nkwasi asem na mo keka no no kre mo we ya social media bo hu na obi picture na wa tire like o de akufu ado mfonyi na o ma tire wase I'm daring Russia President Putin to stop. Odi Ahenkan Russia man pene ya se na kuma ban wo hu otimi be action. Yes, one we no hu a ono de one we hu say social media bibia o. Enti mesna Ghana for that yentete na ye wo social media na yemfanya bibi papa. Mo wakanya sasem. Ye de enyoma ensem patano. Mesra mo because Putin no ono waka say omanya obeye bibia no obeba oso yewu nti esra mo o my god bra ye bra no osa beba okay lawyer Blazer Lee wadaroma anopay Ahenkan 93.3 FM yes raw say efiti na watwi ko edie ye dwumadiem ye kase bom ye newspaper review ye morning show ye be frefro pa na Peace FM so ye be frefro no wadaroma e break akra wo ho no na woni Ghana fo achede ekoso Russia enu Ukraine okun a Russia esua wo Ukraine so ena no po me atia say Ukraine fo no so wo munya bayira abre wadwo na de a waka mensuso ntokwa so
but the ama mani agye kakra makumam ni say omampani a oda Ukraine mana no anya ntum say America mefa ne mfini mem ko ba bi mfa ne nkosie sansan de ne hu hia na ono agina TV so aworo na taade akofa sojafo ataade ama kane mampani fa nsanka Ghana ha kana na akufu ado agye sojafo ataade ze togofo oba no mde be fe so na mahama nso akwhye ne de se akufu ado meta wachi na cha so mo dwen oman ne ho wo mu nwane nya oman no na apemfo ne nkwada ne man ne mamuwa ne mrante ne kokrowa obi mekuo mu kwa de wo kan so misa no ya dwen se amansan ka bomu kuo ene Russia mampani nkasa wabutrem na bibia nkofom boko na etu ntwa lawyer wo bibi fufu de beka ho man ya fa kan na wiei ya sa hye opisi FM apiso. Okay, Odi, the question say awfo a mo Ghana me se mo makoma ntomo yem. Okay. Abano through the Ministry of Foreign Affairs at the name of Guacamu. Now, you know, say this evacuation procedures no and yet better, sir. No correct. And yet better, sir, because Ghana by and I've say over 5 students through the nearby countries. Is it be go good Poland? Now the Irish say this Ukraine only EU. EU Africa European Union omonka ho enti se okwa uhia visa okay enti these countries no omontimi ma students ni enwuram atego so omontombo say check your money niama what do I come in alupretu o Ukraine yes alupretu I better not to form no kre oh yeah is it the Ukraine Ukraine intimate to Ukraine because yeah what another start here no Russia for total fire back echo Ukraine no Ukraine for total fire back man ko ball Russian for flight bi omo army flight bi enti ema from yawa bi na there any airport in Ukraine na dey have to you machine bi why A12 Ukraine abrochimem enti neighboring countries na Ghana ban no communicate any letters any numbers say who could do half free and the mestre no machine for us now omakodu boda say omonto boss ya botre aban in magua kwem omakodu bibia be kama enti awofo ni abusuafo am Ghana ya botre ni abotemu na se munya yankoma do munti obi ahonka amen obi ahonka amen. Minua Blazely awo Ukraine abontoso now your student lawyer anopay Ahenkan Femne Ochiman Odan Manso across Asubua Akwatia Kede so adra wisa anamasi bieni emiamia Ahenkan Fem du awoye pomo nyina yede wase papa se wonye ho bre anopay ewo bi man so Ukraine na botra wanya ne nchechemu adiamantie se Awurade Nyankopon se onam so na ommo Ghana de hye nyina ho ban ommo Ukraine de hye nyina ho ban na Russia nso akoma ntone yam na kuku no omuntwa so na mfa somdwe emra wiase opani nyamishira bebre nyamishira wodi medasepa ndi awia so humanim yeza be jagum opisi FM yeza be frew medase okay sure ni ye Ahenkan from the assembly bo yakwa Ukraine abo yakwa Ukraine aba dia kwaso obi manso na nyasam ketwa se wonya fufuo ni katekwa bi adi wonya fufuo ni katekwa bi Ghana adi na utipupa obi di so hu woman penny o Ukraine say ya tonkra America for friends kache Vladimir Putin a wudi di agro esum wa dream wo so mu abepusaw na oni Ghana for we dem obi anka nche Vladimir Putin woni mi sente kwa na koso no ono Vladimir Putin o mpi abontin o she castle anopa no we TV de o ya ne so my instruction munku 17 ene o kina munku 25 boda ne so muntu bomb enwotwe enwu ho wompie inti bomb ne sound kra wonti bi o my instruction keke na Russia ne o man bia omo sumbai omo wakode enye o man ketwa omo wakode papa to omo mususu se omo so Ukraine mu a akwese enkran ne aboabo be kuntokwa hwe enkran kuroi na so omo ne aboabo be kuntokwa na don't he boa me amina na waji boom ko ben pazi be biache o mu fo de kan me na na baji mi o na enkran fo ne ba so san to kwana e enso Ukraine mampani se enkra America fo de besen komo de jet fighter on sa ayini e de kun entokwa no
elupe na ndie to kwankwa na de ku utu bom na eba wo ne ba ko fa no si da bi mintimi nyame man ho o me ntokwa si na me ko sha America suit ami didi mampani ma wuragu ho mo ma me soja no wakọ ayi engvan se gana hanko akwa chiase no wakọ gia chiase mema soja ni bi atade no he ene wokuta tu ene asi from 18 years to 59 years abana tonka se dia ba no wo office obetima be kumbi abakubi na uhuru da bia uhuru bi a da ko te faso te meka kwesi sei yenso ya so nwie mu ye ena na menua eye Blessed Lee okano se mo a se be madwen wo fom mo ngwati ya politics na didi mutirim na yeka mo se ya no na ya no no akoye bibina de atu Facebook Akufuado wants Vladimir Putin na kuma be no saman no wo chinsemfo social media so ko ba bia Ahenkan FM events Blessed Lee or Ukraine wo hwe life die nyina mo hwe na uchocho se hu eno mampani ama ayi Vladimir Putin 3 days so anya do na Akufuado so ba na action na ukuro mkwankro wa ewe na akoye obi action mugwamfuto ya ewe na akoye obi action eno o karo simunya sanse hu na mode tutu Facebook ni social media no udi office wo ya Akufuado ho ayi na o ma bia beto ahye so oba wo ate abofre wo ni bi o te se me se kan edi dwabode uni bi wode alu premier nsape ba obayam ye nyina to de dinse hu afutuo no de ama no eno na adwumi da ayi madam fi o tema odi muna mu kan no kure ka bibi kire me yesi Vladimir Putin awon Akufuado so ayi no Jubilee House no obemwa ne se ko port na enten Akufuado keka no wate na mse Akufuado nkawe mranten maba no mani swade no mu de mu nim se de wiase kono eno mu keka sensem no nje me de se atoato ahoma from aboabo ne atima ko Ukraine e de wa mane abo evi o kina ko bobo fori amanfo afia ampofoa ena drive team ne mid morning omu de Ukraine and Russia nkomo ebe brem. This is international news yenso de yenya na msini wa obefidi with information na yehu de ekọ wasanso akasa wunua bi wo Ukraine yakwa to yam ehodwo kakra afan enhye dan ye hu saa etinyame ene oho. Praise the Lord. Radio papa abozeke. Thank you. Odi Ahenkan, the 93.3 FM, the best in the East. Yako Ukraine abanti ababu abo. We've been telling you we happen to be the best radio station in the East. No doubt about that. Sharp. Hey, 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 hey.
93.3 Achema Boabo, the best in the East. Thank you, Blessed Lee, a student lawyer all the way in Ukraine, for a vivid report and authentic information all the way from Ukraine. Between Ukraine and Russia is a grudge. But God is good all the time, and God is good all the time, and all the time God shall be good. To me. Hey! Che! Hina. To me, all power belongs to Jesus. All power belongs to Jesus. With him, all things are possible. The best in the East. Inti dia me kan say ya sumdua ye kurami. Mum ye nsom sawate. Mame na ochihin osagefo amoatu for pani ase. Eno ochihin tisi dwom so odi asa ene ebedwa no ana woni dwa no dinkra. Na wo tumas yankwa fro Odi Ahenkan Kwame Yeboah amre no. Na ka jam sa brante me ka kiro brain enye me nwanwa se me nana ne. Wo bo modern papa koso. Nukurenti wo atamfo na me amoatu for pani mi tawachi. Na me se ye wakume. Na wo ba himfi acha wo ba acha bi acha Kwame brefie. Na me se na mate adagio. I was proud yesterday when Ochi gave me another beautiful invitation. Iti wati etuoso. Osia wo. Wanchi ne me da say eno atwa so man so mo kira wodo. No make it cancel. Some me can nyina so ya no kure. Pa cho brane mon ko ba kra me nko. Brane mon komo. Anopa ubatima fra 0201 944485 0201 944485 and 0554 820910. So person dey be offering Ahenkan me beba. Store number no phone so yen Ahenkan FM line 1, Ahenkan FM line 2. Number line 1 is 020 194445 and 0554 820910. Esu obi aba homane so memu ache mu akwa baba Ahenkan church anopa what to say. Hey Odi Yekwani ku Yekwani high tech me da so odi share for us aga zefre Ahenkan 93. Mo staga konim Odi dan to kwana mo di agro ni de nento kwa agro awzo m di agro the social media na de just agro as e mo sile agro okay one na dey for me tiase enye ise sa o ye ka se o ma me no ku a na fo nte so enu fie fo ku eye boot ankata boot etino boot for boot ankata etino we no mama gana fo fen ya go na mo fa ekufu ade embata enu nti na ye toto mako Ukraine no ye pese mo tide e koso ho ye da so me na se na mi shira hello atiatom la na he ebe he hello me mo akwa about she wanu so atima nyina eso oturankasa hello Odi ye kwani ku simple case good no this your friend say DJ Abe odi share ba ko pe DJ Abe yanko na odi ya kwani say je oba ko bia yetio na be ya kwani say yes ta akoko no esubecha amane ta ya nko pa sa enyeye eti o so tiasie na o nyame adom ye koye ni mu nti on paibo me da say mo oyade hello good morning odi shaba from so ka say friend Pacha Salome about Pentecost. me ba trewuna ka say ye na ja wacha wada
Namada Krawe, my sorry. Okay, you know, because on a radio soon, I want to. I'm a 40, whatever, my sister, Salo. If I tell on a page, that's me, the Mapa Woody, and it's all my say on my. In fact, me tell I'm a bottle cry. Araho. Enko. So, 2 men now obey soldier for the cow man who is here. So, pump me over conto ready. Hey, no idea. Who chrome one will be the soldier for by Tokun, where shall say, who pump me over conto qua. Tia ready. Who are 2 bomb first wine. Now, swap 2 year man. Hey, as I'm the Pazoo. Yes, be. Hello, Memoji. Good morning. Morning, Apomo. Odi. Papa Frost, August of Free. Bansu name Casafe Roman down. Roman down, I encranaz order. Or Roman down. Mo, Miss Rawada, no pay a call you clear, what do you want to come about? I didn't know what you found. Why, dear, that me our program we starting to one starting mean Gabi working on me, TBB, and then I interview many Japa. Yeah, that's it. You quit many on time of no almost any other empire. Hmm. They say, my penny back. Yeah, yet to know no sense your mama. My penny, Mahama. Also, I question that is all going to quality. Yeah, or don't mind. Which is our number from Momo Mino. Is that Ghana Hanker? I guess police. They only went on to Kakontuka. Let's one of me show. So, now Ghana for our morning and social media. One putty. I got all this bio. Or I'd say, Nitty bomb. Yeah, bro. Hey, nobody has said not the Americans as to bring me a good. Yeah, president is why you'll be. Hey, Caso, I was Caso. Hello, good morning. Good morning. Me and the first Boko, that's where Yamia Jomen, you patch all this shabby, you didn't say. I did back for a young Nipa, you know. Now, obedient to a begin. You are dry it too. Yes, Ghana for social media. No, you didn't have a bray. A bois. Everywhere you bra, you did buy a tree and so a big good time to power. Because I buy a store, you mean Dano. Yes, you mean Dano cry. The promotion myself here, a sort of caption at Yakuma. I yes, you know, almost such a cry. Thank you, Bajan. I go say Bremu. Bremu, the angel, Bremu to me, the Abu one angel, Odi Ahenkan Kwame angel. Na thank my bank, I'm man can be. Who's done it for Sekrana and also angel because near Echo soon, the video to me, Nipa, winning a Danny idea name one. Say a cat by a sweet young vampire mum and take young empires or not in an eye or cat enjoy a joke. It's young vampire was almost at the bro, Embra, now for me now, so any back. It may say Ghana for social media, it's okay. The Jabra Nelson, yeah, I say, I do Yamisha Mumpadam Lokuba Contour me. Hello, good morning. Morning, with you. Orisha by Frost, August of Free. Abeduni, that's your Abedun, Casapota. Yo, Frado, I no pay your name Ukraine for Akaza. Yeah, my mom, they are cost you, baby. Yeah, you must get in Ghana. You're training you, where? Ubianga Dibra, now acquire you, or dear business, police in Yanadia or dear business. We are the audio business. And today, I'm going to know that the Biban will be in crowd. What you mean? Let me say, and I have a where to kill your money. A man, I have a Yate. Yeah, I say, hello, me watching my Baba in Canada 3.3 from so. Yeah, Odi. Odisha by Frost and August of Free. Taxi of Abutrayani, Casafe Asane. Achiman San Yanko. Yo, Odi, a better say. And I'll tell you, so say, I'm going to issue Ukraine, Russia, and Tokamu. Now, yes, I think the part in Tokanaba, me too, and that's for a person and do a fair, we are now at church and no more who never went there. Yes, Ghana for your some fan pabo, and you know, no hornet, yes, so much we take a same law. You correct. Of course, if when I want you to buy and yet you better so could Mukona upon channel, Tim Fidia, Kakakwa, we ain't a petrol walk. And that's a you can't go in chat.
Nyame oho. We papa bo emwana asuje emla. Bye bye. Bye, edase. Hello me mo akwaba mo achen. Wava twafo. Akwaba. Yeah, me there. You ene yakwa Ukraine aburochime one Russia ntokwa ne yakwa aba ofa yetiu. Me say my boy about so say my mouth tell you. Thank you. I want to go Korea. My boy about so. Ko. Say nyawa kan some way. Kebere mi ate. Yes. Where the area fro bi o hankasa. Say what fidie. Akwa chiri papa baby anyone nanka. Nyamo amode sa fidie ba abuabuya agba Ukraine ani ayin tokoi. Kebeni obi no akasa me ate. Yanchi. Anji emamo anene okukodro awon so de kasa. Mo na bibi ba o me munzo a onzo aka no fidie so na yenyina yate. Any more social media, the no I can't come. Obiate no more joy. You. Nana Jafia da sibe break Nyamishra papa akuna tia to fache me. Hinani wo. Anwa ura de sa la ne de ehumi o. Memu achi mu akwa body sheba. Odi anwani wanchi. Ye fikafo hia be kwa wanchi kwa wanji anwa. Odi. Minia. Oh, we esuade o. Anu adwum radio na ebe o kakra wa fra radio so acha anwa. We just me gina so twan. Anwa no. Oh. We say sitting government any past government on fenya suade. Okay. Ukraine you know sitting president ni past former president. Oh, former president. So do. Sane NPP NDC on fin suade. Okay. That your president minu we o maye pa. What eka Ghana agawale ha me na wo na wo so tu kona kokun. So anko beka Ghana obeka kona kokun. Wo no nya ntokwa na wo kun kona kokun. Wo mra so na ntokwa ba ka me anka me mra so nkatokwa ma. Aha. Du ubo na ka ondo na no ba bi wa fry kura ko ma ngro so kwa kotron se on beta beka no mbu. So what your ma awro na tade afa soja tade se ono so ebe support ni current government no. Wa the Ghana boy. Yeah, anwa wa ya debate. Esan so ya reho. Esa reho pa se wuti wo mamu na obi aba se wo pompo me no be kontokwa. Na awreho na ba enti onya no. Da bi mo onya no. Na support odo to me on support no. Se mpanifo se odehia nko a akwa adwane. Akwa adwane. Enti me na mo ya dwen. Bia na nka na akaka ni bia na oba bia na se. Because of that the omampani ni ye enti any their former president ni ye enti na 18 years to 59 years omu nyina kwa mu kwaji akode so omu de bakwa omu man no sa na tie so edire nyankopon nhyira mpa na Ghana ye sanka yan so yesua se ye memperfo ne bedi ade a wo mama mamu na ba forma kamabru nyina bedu omuchi sa na tie omu TV etim ne ye bre ja omu nam soro na eja wa jo anwa kan ho mama medam reku baako me fanya de manya eda Debbie, you every mama, me pedam reku. Hello, Mama Ache. Ya ni o minia Cambodia ni o besiase. Besiase Cambodia, akra kwaba. Ya aida minia. Moni aduma pa we. Asidanka urade. Amen. Na me ka se Ukraine ne Russia for mo ni o mto kwa na kwesa asunu mi no o esie ni nti Ghana for the yen chinkwa ayiremti media for the omo ye no. Emfa kwen ntu omo anyina ngade omo ye hihya ase no na mom ye se ewurade ne se ono otumi ade nyina ye no omo asundwe endu sa oman ni eso na ne omo ye na se tomu du ho na no mo Cambodia dance Cambodia am obi afri so enya hwe ni be nyina ntime nyina so DJ Fisher, mo. Okay, that to me ba. Hello, last call. Abo zegewe. Oh,
ejekumi odan kwanta ejekumi chese mu kwan na no me be fa so ko atwere so ya level ne kama enchom beti ko ta guso sani e pen omoka sin sisi ha kura sisi ya ampa enu amiama ni tu ama level so fe oh omugu super omugu kwan no super se ya ne pen ye pempuntu ye mpentokwa na yes ani ya hye na tukwa dia wode kwahi oh odi akra kakra meka ne se to wote se wunya nko na abodwo se den shia nka ye dai sensu pa upa fa wabodwo se ne fa konu nti Ghana mo me yambo asoje kakra na ye wono mo me yambo ho ban papa na sa social media fo no aja mo ha adwen papa nti medam ase e wa futuo pa na ye medem ase pa na se ba bia ye wo odan kwanta ho ba bia mo akafa asem ye fi mo dia banka da ben odi nyame sira wai nyame sira no wa ya po nyina amen nyame ntra wo siem ontra wo siem mo ho amen Yako Onyame usana se azase yafo digongone nana nyame sowo ye nyame ye nana nyame ye azase yafo awradio nana nyame awradio da wasiwate anyo ya wankwa obi matun shagana so obi ani pipo ayawo awrade ne waye nim se apemfo wo maimu enkwada ne sebe ni frafo ni nyanka ne abubuafo ahwe yesu made pache yen ya goso obi maso ne munye de basola no pana akofo agina wo poa no ye ba se ye babu akum wa hwe ewiase yo 137 people dead so far in Ukraine areho nipa makumako ha ne aduasa nso ana atoto so se wunya mrenkwan ne enwa bi asa wate se wunya obi obetim aboa no na obetimi aboa no preko wate na wiase one day born one day die saye yo radio saye areho senga minimum man kana mawi bi papa Vladimir Putin papa pa chao yasrawa awurade nyankopon kan wakoma unse amaya kese mo no mu chiro mutumi obi peso keka no nse ye me ho dida osumane bazazisu asamini Yesu Kristo hey mama ye nyina bom ni ye nyina ye ka suru hini aye yi kandido DJ Fish Mumfa Yesu wate go Ranka osuru hini aye kandido Yes way Nyame anope madam Fubi asend message dia mama say ne yire ada ne benkum so ewiase abrabo emunye de nanso meni wa ye won kwan de
Awurade da wase ayesu ansere mewura ho se wotu mamu nka hwenhye mu obi se babia okeka kono oje wo ho afiri ne nsem nti onya wo so total control na anyonkofa wo ne omukɔbɔ no omuye yatamfo to de ho kɔbɔ na anhwa mo besɔre atia yen nti ani owu enkwankwa me beto ahya wo so awrehusem empanifo se otimifo so timi wa owro wo ka wafo wabati hey de achiansi sojafo ya mamache ememama nyame mo ho ba wate na onkwa so ankura mo asam si o mabu mi se ya sojafo o ansa ni enu odi anka mo so na sojafo na asemato wom inti ya sira osuru nyankopon se wankwa so anto na somdwe ngu Ghana na onkwa so mo Ghana sojafo wo ba ma pa omni aposifo immigration for fire service for adwuma bia e bambo adwuma yen santrofo eso nga so hey ayeyi kanidino die Awurade ye eye na pede ene enye ho mana zambaza zisu umaye momuni onyame no nim de ye no be ya mame ne umienu enye de amanfo kafe hu na Awurade tie Awurade nim se wo ye ya behwa busuafo Awurade nim se wo pagya wura mfi wunchi taxi ya wo kan da bia odwo man ne wabusuafo ho Awurade nim wakoma mu won so de no nim se wo ya aboro pa kasa min kuminya hema wonkwa wo je apodwe je podwe Awurade nim de yo na Nyankopon wa efi abranse nkwanta kwa nyinanse kwa na etutu ombetwa na asai efiri abranse nkwanta kwa nyinanse kwa na etutu na otwira so bridge ne de kwadwo ponkroma bridge fun pa no modman waya miami polo asamwajima na bridge ne mudi asuma fidia na huo Awurade nim de ye de onim pam ye de amen ye mami na Nyankopon wa na Nyankopon wa hey hallelujah obompaya aya kai Ghana ma omamu hu nsem enye wahi asem aya adwere wano pa awia ne enumre nyina se wobompaya aya kai Ghana sufra Nyankopon fa Ghana shenensa enu na wo yoman bapa enu na wo odo ma wo man enu wara na yehwehwe na twafo achemu wanchi
Nana akuya santua kotokuman ma. Nana osua akoto achima abu ba hema. Achim abu nana kontihire. Nana adumaku ankuma made anyina. Nana donte opani adade. Achim abu benkum hine mo nana mpem. Ana lisa kutuka obaima niwaji asulu ne fema achim asani jase hine achim asani adonto hine nana dadom nana kakari apa frempon achim asani hine wabrempon sintimpoku ya achim manso kotokuma begum hine no achima suosu hi ya sabari ma wosai asibeda ko toso nan nana mfutu kwa kuro hine takura se hine kuro mu ina mfuturo yo papa osuru ni fema uya tigru obra akwantuo di twatwo ye wo sabra ye nwuye ye nwi ye busua ye yire ye ma ye wofase ye kuromfo ho ene ye man ho na onyame nyansani na die bedua oman aye frane ganem ene wochiche nkuro odu kofiri bieni odu firi asane obi firi batabi menso mi firi achema boabo sadia kwame danso ne yiri firi achema sane na wo yempuntu djuma wachema sene no buja wo se wonso ofefe edie na ayama okuro piao enju obi wo okuro mo betima bodi mpa ene etoje wala azuru ni bemwa uye gru 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 yeshi Ahenkan 93.3 FM. No size. No size. No size. Ozuru ni bemwa. Oh yeah, go. Go, yeshi. Ewa. Obi ni wani. Azuru ni vemwa. Oye go. Go, yeshi. Ahenkan 93.3 FM. No size. Azuru ni vemwa. Oye go. Midindi Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Midimu besia na makoto madwuma so. Awurade moye man ho ban. Yempotem. Ne ese awurade ye man no wae krado. Awurade ye de wase. Hu ye mabɔ na kwaso awe. Me penipa ba kwa bɔ mpae na masonso. Enti namba na memmo. Wa woni mpae bɔ frɛ na me. Na menya ekwan. Monto dwom dede masafo awurade. Sanse Kristo oyenkunimdie franka. Sade oba hema oda kotokuma no nyina kanoto bo akrobato na hwenso. Ose mansun bia wono wakura mu ache no wagem. Enti wenye mrasem eya komafan ne kasade. Enti ye besre pa se wonso awukura manso bi mje maposo. Enti nana achima boabo hema maame manso ni jem na ehye yen. Me ame maame no sa me ba nana eboa
timia na meka eti wahime bi a wukura manzum aposo wahi bi a wukura manzum aposo ya basre se kotokuma imanti wajani die mu anhye se bimpredo se mani mu kokua mu anka wagina badwa mu aka obi anya ni die mu na kotokuma mawe ache anu ase meni kotokuma nyina nchi dom hene ekwehia wa achim twreso akwa mikasi nanim praying obuo ne ani die kwaso said odan mfia buagu arho na anim guase no se mangi kam ho amom abu akwa ne bosome bete yadi ezedi abu akwa do mate yadi behwe eno oche ba come and see afene de akono aya ne onyam hwekeke yanzu yadi e ba okay meko mema wachi memo akwa banso una me ne sorry so ya fro so gaza free DJ abe achembisiase akra dumo radio na bompa ne nsori e yo yedi kan yede nyame ase amen waboye ho ban ma adebo achen ye bompa se nyame se bia akoko a ebe nyina nyankopon ankasa efia ne kwan ombre mu amen onhira wo odi ahenkan ewo dwumapa ana se adwen odi ama no wabebie radio station kakaka edu achi amen sanse wo de ho ato no so ntino nyame enhira amen na ombo ho ban wa kwan nyina mu da bibia obeku bia no oni wanim kan ofa nkwamra sunwem no ma wo nyansa Solomon nyansa ni bi amen na abo wadwuman ho ban na ba bibia obewura bia wo nankasa ndi wanim kan na ofa nkwamra na manso a epiepie wa hensemu ene oman a ekaye ho ahia no enam akokwa nyankopon nankasa mbremu na onyi akokwa ni fio na ombra nwaso ase oma wo kuma no embra na bibia nkoktotin ewo nutumi no nkasem because bibia mu nyame ambamu a enyi yu ni ese onu nyankopon ne se ombremu na bibia nya kama di Ahenkan nyame hira o tumi ne nekasiemu adomnenti amen hana medimusi nyame kama ono nhwemo so adomnenti ebihia da foforo bye bye